नगावआव सासे फोरोंगिरि गोमादों। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय राहानि सासे फोरोंगिरिया गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय गोमादों। गोमानाय फोरोंगिरिनि मुंखौ तापस दैथि मेधि होननानै मिथिहोनाय जादों। गोमानाय फोरोंगिरिनि बिसिया जेब्ला राहा पुलिस थानायाव मिथिहोफैयो अब्ला बे जाथाया सोराङाव फैयो। माबोरै गोमाखो बहा थांखो बेखौ दासिमबो रोखा मिथिनाय जायाखै। मिथिनाय बादिब्ला गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय गावनि गारिजों नगावसिम फैबाय थानाय समनिफ्रायनो बे फोरोंगिरिया गोमादों। गारिनि अनजिमाखौ AS02J7103 होननानै मिथिहोनाय जादों। गोमानाय फोरोंगिरिनि बिसि मौसुमी साइकिया दा पुलिस बिफानखौ मिथिहोनानै थाबैनो नागिरनानै होनो थाखाय खावलायदों। पुलिस बिफाना दा गोमानायखौ गोख्रोङैनो नायबिजिरगासिनो दङ। नगावआव सासे फोरोंगिरि गोमादों। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय राहानि सासे फोरोंगिरिया गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय गोमादों। गोमानाय फोरोंगिरिनि मुंखौ तापस दैथि मेधि होननानै मिथिहोनाय जादों। गोमानाय फोरोंगिरिनि बिसिया जेब्ला राहा पुलिस थानायाव मिथिहोफैयो अब्ला बे जाथाया सोराङाव फैयो। माबोरै गोमाखो बहा थांखो बेखौ दासिमबो रोखा मिथिनाय जायाखै। मिथिनाय बादिब्ला गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय गावनि गारिजों नगावसिम फैबाय थानाय समनिफ्रायनो बे फोरोंगिरिया गोमादों। गारिनि अनजिमाखौ AS02J7103 होननानै मिथिहोनाय जादों। गोमानाय फोरोंगिरिनि बिसि मौसुमी साइकिया दा पुलिस बिफानखौ मिथिहोनानै थाबैनो नागिरनानै होनो थाखाय खावलायदों। पुलिस बिफाना दा गोमानायखौ गोख्रोङैनो नायबिजिरगासिनो दङ। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।